lo dam mo kha ni mu wa kha ve ti ro kai dan soi tur chu kan mi lo wa amaro chu thil thar nei leka social media tilang hal zel mi hring chu mi hring chapo ni an nu na mu tur om tak tak chong si lo wa social media pathian ming lam ri thang ho po hi mi ngai ko ar te an ni le ama so bera danin pathian ko mai na zara camera chatak mai GoPro Hero 5 Black hi mi fel tak men nin te lo mai a one of peripherals ta chunga thinlung le ti tak set in long thu se ni yes in ti theisu in soi theisu chu ti lo chu min chapo wan ting che moina I du to soi ro I hater te pon da fact to hole to that's what I'm talking about my nigga mi zo YouTube community a boy cut na ni dorin ke mi ling lo hian in Jesus te ayo in GoPro hi kan an bong zo ni ting ting hi kala hong mi lo ni o en ro heng ma la hong lo ting ting oh 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 holy shit ay 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 holy bro hey GoPro oh Hero 5 Black guide anh nhá dẫn hệ USB cable very tuyệt vời vlog rim anh hay hiện những cái gì cả selo hay po hiện những cái gì cả sẽ chuang lo mi zo pain up battery cái tiếng ha ni ai 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 Atalto GoPro in huem cái chuan a GoPro taka hi kap mong zeu a GoPro taka hi tu te lu tu hi zong hin me GoPro chu camera vlog na thing ta hianin a battery dang tu ho ma USB port oh ro pui tle me step 1 memory card insert the micro SD sold separately memory card thar bale ngai open the side door check battery charge po da ngai ni oh important ni se dikhan in unboxing tu kan zo video le GoPro Hero 5 Black review na kan nei thil thar kan nei hian ke in ti thei du zen lo let me get GoPro okay this is the GoPro hey ka sia helmet vela anda one up peripherals Lalbuaia shopping complex GoPro Hero 5 Black wow damn ka vlog tan tiếng khanin GoPro hi athlo nin ka dong ti hi ka hin phá lo phim a sui the kan lo my new girlfriend GoPro Hero with your friend the unique be exclusive stay away from drugs alcohol and tobacco